Itunga kwa pungesilo la tukosi kosokone alara payo soroti konya pola emonyo kaneja si agwela naraka akuino achoko kamuogon ebe apiano aswam. Jai berenge iboy kadaki don gogo masajai ngamalia. Roko beri customer se mabete. Ajeni ngoberi ngaberi tunga era bere dare season dale mari maido ngesa mwata ndo panaito. Panai lingo saiti kete ngobe mambere ko pan ko se kapa ina gwelaito. Akai sauni e buko atu tugatita manaka. Kuino achoka ya otunga. Na ya otunga kuino achoka dai bingore bakete kete. Jaslo litunga kuyo chalo. Rai donga ya una du budgetinga jore yang ar ya ko dum ni sirgini di simo me don teje to so. Rai dangi ri te kapai. Ko yimonji tweni to manaka ko nyebo ngundo bi tweni to mono sirgi ndolu ai tubo misiri ni transport ko ngunda di sini balik kanyau ni pandu mami ngara ini teda kalau le jata rakwe karulo mo katu ngacho ngara kina yu netenge nare ko pana ikore titu ngabe naro enare rai le business ngese mo kana lilele busukulu Kwenye Joseph Osujo nesie diopelo abunita gweleta kuino achoka bala be raiborene joko anuale maraketenge. Abido wasoko na nakota kui noi ajala ni vera somtina cha keru mera mo na kui anoko anai raikin teri tata ngwe do nyamete anoru korete ngai karu chi ko tungare e kwani ngai limo ni tunga be aboka na choke raki mare tere do kwana tamara bara rukora vera tenyele kodi nyamale pana atubulu na tibatuke kate maragwe mare choroko munu ise ruketo ne speed keja ngono da monyetelo agwela narake kabeji da edope pone ajaba hata mtakwela re kabeji do bere sida tieno re business papa ne benene benene bundo bikonde mame ekunyikiyo namale rada ngirite kapana ala mete ko ne lebe dasma kipe poata sa ina kine sabenena galare nye jaile lukumi jaile do paka jaile lukumi yare agwela naraki mele kesi boni ngese abaka sebe adoto kese umali Moi kapunu waya la agwela remele kesi do poris do aitu limoni kesi waya lo kape kopane je diman ni mele kesi galar so mele kesane akwatare kesa kanyauni jimele kesi do gwela rakwatara kesa kanyauni jimele kesi do gwela ro akwatara kesa kan so jimele kesi to madokena ya kopani ediman li mele kesi jai konya choni sine jai e mametu akedi kapu aga ona faction no e corona o opotitunga ichana inusinoi kopani erokwane arokora kolongeche ya tenusi lukumini akaisaka nara para sana achaya kolo jelan semel kudina kwatare kwata kaisa kanyo di periadu mna chakolo konye kopani ya tenusi lukumina akaisaka akwana ni iche boro e polebe iche boro editebe kata buku belaro ngesi akaisara lukan echo to da kaisara lukan apirini tomana kanya pame tomon kiata ni are lukumi diare do pa kanya kweni cheboro mami woto ineteda Kanuka TV is Solomon Eramu Kosoroti District.